Nkosi sikelele Afrika malupakaneso dumo lwayo Israel mithandazo yethu Nkosi sigelela thina lusapho lwayo. Robert Mugabe is a liar. Phela akakuthusi ngakungimahloko is a liar. Ngithanda njalo ukuthi ngifakaze ngigcwalise lokho akukhulumileyo yena eseGwanda. Robert Mugabe is a rebel. Uzikhulumele yedwa mina akazange akukhuluma ukuthi is a rebel. Uthi yena wa rebel akuZAPU. Ayisime njalo uyakufakaza lokho namhlanje. Ngibe sensithi history amakhiwa athi history is stubborn. Ungaze uzabe konke okwenzayo but history is stubborn. You can never rewrite history ngeyakho indlela njengalokho okufuna ukwenziwa izalo. You can never write history eZimbabwe ungakhuluma ngoLookout Masuku. You be a liar. You never write history eZimbabwe ungakhuluma ngoDumiso Dawela. You be a liar. The first weapons were sourced in 1962. I-struggle ake siqalise ngo-1966. Kodwa i-history efundwa ngabantwana ithi i-struggle zaqalisa ngo-1966. So kuqakathekile njengabantu ukuthi sikhulume imbali yethu, sikhulume ngamaqhawe ethu, sikhulume njalo ngezimpi zethu eziqakathekileyo. Impi ka-1967 eyeZipra lomkhonto wesizwe kuqakathekile ngoba abantwana abakhulayo imbali abayifundayo ithi impi yaqalisa izandla ngo-1966. So thina njengabantu kuqakathekile ukuthi sizikhulumele imbali yethu ukuthi imbali yethu imi njani. Sisiya phambili chairperson, okuqakathekileyo kuqakathekile njalo ukuthi sitshengise ubuqhawe bethu ngalokho okusihluphayo namhlanje. Sitshengise ubuqhawe bethu namhlanje nxa kuthiwa kule 1 billion university yakhiwayo lathi kumele lesihlephunele phela ngithi kungapheleli ukuhlangatha lilodwa kuphela ngithi iLupane University ayikapheli kodwa sizwa kuthiwa kule university ye 1 billion yakhiwayo kumele sitshengise ubuqhawe bethu.